طب ما كنت اخترت 100. ما انت اللي والد. البنت الصغيره دي شكلها زعلانه، تعالوا هنروح نبسطها دلوقتي. Take this. Tell me any number from 1 to 10. Any number. 5. 5? Okay. Watch. Oh, money. 5. 1, 2, 3, 4, 5. This is for you. For me? Yeah. Thank you. Yeah. Give me this light. This for you. Thank you. You're very welcome. much. Are you happy? Yes, I'm so happy. Thank you. Bye. This is for you. Watch. You take card from your eyes, right? Yes. Okay. Say it in your mind. Say it in your mind. Say it again. 7, 7, 7, 7. Yes? 7? 7. Yeah? Yes. Give me 5. هتكتب دلوقتي رقم من 1 ل 100. ها؟ ممكن عندك بقى كذا رقم، عندك 20 30 40، يعني اكتب اي حاجه بس ماشي. بس جوه ما تقوليش هتكتب ايه. ماشي. دلوقتي انت كتبت رقم هنا. ها؟ انا اعرفه ولا ما اعرفوش؟ لا ما تعرفوش. طيب بص، إيه، امسك الولاعه دي هتولع. ماشي. انت اختار اي حاجه قول عليها دلوقتي من اللي بتتباع عندك. تحب تختار ايه؟ اختار واقول لك عليه. قول. ماشي اختار توتو. توتو؟ لا خليه تمام. الورقه هي اللي هتعرف انت اخترت ايه. ها؟ ماشي. ولع. بص هي راحت في الاتجاه ده، شوفها كده. هات التودو انت اخترتها. هات. انت لمست انهي في الاول؟ لمست انهي واحده في الاول؟ شمال. بس يبقى انت لمست دي، يبقى هي دي اللي تيجي. هاتها. بص افتحها عشان ما تقوليش انا حطيت حاجه. انت اخترت كام؟ قول بسرعه. 20. افتح 20. ايه ده بقى؟ 20 ايه ده؟ ايه ده؟ فريق ايه؟ طب ما كنت اخترت 100. ما انت اللي والد. هو اللي كتب والله. جنيه. لا ايه ده بقى؟ دخلت جوه هنا ازاي انت عملتها بقى؟ انت اللي فتحتها بايدك صح؟ طبعا. يعني وانت اللي ثواني بس، هو مش لمس دي الاول؟ انا لمست دي الاول الصراحه. انت لمست دي الاول. يبقى هي اللي دخلت فيها عشان انت لمستها. انه بقى زي ما فيش سحر بقى في الموضوع. لا مفيش، كل ده خفة يد والله. يا عم ده ايه بس؟ كل ده خدعه. خدعه جوه مقفوله. كل ده خدعه بجد. برشامه. متبرشمه. لا انت مش مظبوط. لا يا عم، لا الكلمه دي عيب يا جماعه. لا يا عم. خدعه والله. خدعه ايه يا عم؟ كل ده خدعه. خدعه. دي مش خدعه. بامانه خدعه. دي عشان تتبرشم مكنه. ايه؟ يعني دي مكنه عشان تبرشمها وتحط طب فيها نعملها وترجعها تاني؟ ما نعملها تعرفش ترجعها تاني؟ زي ما كانت. ما ازاي طيب؟ بجد حاجه اهم حاجه اتبسطتوا بجد حاجه طبعا بجد. انبساط. احنا اهم حاجه في ايه يعني في الانبساط ده؟ ان احنا شفناك. ان احنا معاك. ربنا يخليك والله العظيم. بجد تسلم صدقني. يعني بجد مبسوطين حقيقي. جدا. ربنا يخليك بجد. يعني شوف الرجال الشرقيه لهنا للصعيد حبيبي والله. جمعنا، هو ربنا اللي انا جمعنا مع مش عارف بعض. اقف على رجلي والله. بجد حبيبي. مش عارف اقف على رجلي. لو عجبكم الفيديو يا جماعه اعملوا لايك وشير. اعمل لك شير على طول ايه؟ غير ما تقول انت حبيبي.